West Caribbean Sport Association along Football Secretary Ahem Kahumridam. Samilangso Police Station Kaparlo, Edonahem Mechoden. Karbi Daily News Kilang Kido Anara Tumaphan, Kardom Pajiriklo, Kardom. Nili Birda Tharmangpi, Sami Prominate Mumpi, Non Betangton Pen, Arjaponita. Nijang Caribbean Bitung, Ringtama Constituency Arlo, Kolonga Long Pen, Borsing Neng Pen, West Casa, Mate, West Caribbean Sport Association along, Football Secretary Kilongdun Pen, Ason, Mate, Brigza Mahavara Long, Football Kipatu Kivanpi Alam Theaputa, Karjupon Padu. Lasonsi alang liabo halong an perangkia bitung pen kahumri dam ahut alang lipen labangso West Casa keseng pon alam the hai hui pon alam the sitame klarda alam the thanang pachinidun lepen puthor alang li nijang karbiang ara to anatuma phan isi birta keban pido lake non kebangji phaikunia chiklo ni phai isi pen Directorate of Sports and Youth Welfare Government of Assam ben kapang dakpon khel moharon pualong Kipathu Dunji, Abangpo Bang Piatum, Doana Tum Sitami, Aki Joy Pen, Online Registration Hour Sitame, Padopono. Lasi Prabjin Ben, Bangso, Kel Moharon Pu, a website along, Kedam Kahomri Dam Jiapan Alangni, West Casa, Football Secretary, Borsing England Pen, Juningri, Ponpadu. Donka Mukam Pen, Humson Berry Port, Karbi, Daily News. West Caribbean Sport Association के सेंग लगे 2020 नवंबर चिकलू हाला सोहत के चेंगसी वेस्ट कार्बिंग स्पोर्ट एसोसिएशन लोग प्रेसिडेंट के हाई करण सिंह भी ऑनरेबल एमपी लापेन बांटुबोम से पुथो हाला सोहत के निले एग्जीक्यूटिव मेंबर लापेन पुथो बांटुबोम 2022 नवंबर चिकलू से aku putar reshuffle dulu. Lalu reshuffle itu hosti ake hai honorable MLA Rupsing Terana ke hai kan West Caribbean Sport Association President, lapen Sanjoy ko Secretary, lapen Nili Panman ke Football Secretary aku sini ke pe. Ini ponji salam dulang kecunuri lama te pacini poni salam dulang. Directorate of Sports and Youth Welfare Government of Assam. Along itu ben November tarik wa isi pen mate November cek lo tarik isi pen Khel Moharon 2023 di ponji lake under 19 la pen senior lada ke duji bang event bang ke lake athletics lo meter pharosi ke card 200 meter ke card 400 meter ke card la pen 800 meter ke card football volleyball la pen kabadi la som play event bang ke lada khela duji lake so pathu dunji phan isi ke claim nai ma ke sia link do nile tumolo kado bana share ko la so link along si mena ka pathu dunji tumane registration nangi la so registration lo plote homosti wise alang le jong si bithum mole bithum select nang ko alang si rongkhang select nang ko alang le jong si chimthong select nang ko la pen alang jong si socheng player ko socheng si no socheng la son si pathu la pe homosti wise pathu ko aso pathu de la kisi da aku isi 9 almost long pathu tu laga district lo la si kaddo ko iri so jang jong same aling chi la mo te nili long khobor kame ba nili share ko la so link ke na to media tu kan na link share ji la so link long si registration nang ji la pe la che registration ta alang ku pima pathu ji so pinso swarlo under 19 plote 1/1/2005 la so pir mang theng na under 30 under 19 lo lage la so prang mang thek lo lage senior so pinso swarlo atun senior category ta pathu long lasi nama tu saling long damote pia pathuji football pathuji mate kabadi pathuji mate volleyball pathuji mate athletics pathuji ja event to hello taxi registration long chedar nang saling long already long ke in lo asi nitum atumia status dengan pulote bang hini velang reskar benglong long registration ke betang lasi jin so meme che thelak meme lasi sports culture ke tu kaddo ta borina import nitu media through pen aso media through pen to phasu ni lo kaddo kawe stakeholder school headmaster bate principal now to mistame aso link share student pan registration dun fokusi ni now to pan pen through pen tuning video Lakha Krepli Korkanthi constituency arlo
langlokso waikra rongamekar mohon tokbia hem kopi koson penone ahem mechopi det chitini phai trogajo por phai kebra chitima por molam waikra rongamekar mohon tokbia hem men mechoden lapen kisung kipho mohon tokbia chor ka et kropi kichi thana tengki anchodet pen meki jangda mahotsi bangswame kicholong pusi pachini lapen kasu phole peri kicho sanganta mecholaplo puta pachini pon lapen achor sitame hemawe koila ki phurdu nedusido lasika et kropia hin pen kachoning nipon ke Caribbean Autonomous Council CM Dr. Tulira Mohang lapen Caribbean Autonomous Council Chairman lapen Lakha Kripli Korkanthi Constituency MAC Raju Tiso lapen Korkanthi Constituency Mondal Maipu Dolo Inti atuma phan pen chenglok ningkeme ningkang sampen solangdo ararat maphan ningaklong pen chuning lisi kerap ka chahang pon lapen lapu hemmi kichobo mahut monirat maphan ke arenga hokisuta avelang busi birta ribdunlong phuloni pen mirjing hansi report Karbi Daily News anchu et pen inke pinelo mi pa map kang et man inke hem chilu dam lo inke suhuta thang the inke tok bi pen da chingki suhuta thang the der lo inke la suhuta ihu so do ekhonta ni do bam inke lang jun nam lang pu bak ho la suhuta thang the mia ve ni pinelo ke tili pen si pa map kang lo so me ke jang pu pu ke usu ke mek jang et lo ke mek jang thek the der on ja lang jun dam lang pu la so lang nang ke jun ta thang the bier to ma agari si pinelo son he ke paplu ma pwalam lo he ke chulang nam lo ke mia di thi su kali nili tumarong la ke wai krorong la pen la nili bong abang ke amen ke ka et krupi la pen apina na men ke mohon tok bi apina na bang ke ha koi la ke phor ke chong da dun tang ho usu pen bahani si do chom amake ahem ta chi loving wang la si rong asore nu bahani the among lo la si kerap dun la vipin la pe ari kole khai su anta Mungkin nili bong abang ta akeng ta ketekok arita ketekok kiduk so ta kali lasi ilitum fortinong korkanchi chairman sa la pen mondor president sa mi nang kirap je phansi nilitum ke kirap ka chuha te ko son pen si so he mi chodel thegan de de lo mane me ki jang aphi to ho me ya phi si mi chodel de ki usu pen bahini ve na ma chi thegan long le de ta